Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLA Kamairang constituency Waderu Lampang Gayeng Dorba Tauan Gejala Haka Katlai Tri Kula Lingkon Arja Arpulai Ulayo Abat Penskami Ginongkit Kambat Tamai Ke UDP Youth Wing Mairang Circle Badru Ban Pediang Sko Bahaya Ke Spangut Kisamla Kibalawan Penyesok Syaka Seng UDP Ya Kam Presiden Jong UDP Youth Wing Mairang Circle Lapin Kamti Hauba Clement Dekhar Katbai Kam General Secretary Lapin Kamti Hauba Overningson Nongrum Haba Kren Hakani Kesengiu Ba Medba Uloong Kavut Hamairang constituency kadan Saupuai Hajar Tam. Baladang iyo ban kurlut kan long kabe Itynnad bah. Handai kamla ban long pat. Handai wala kataru nyai tre sistem ban ngimdei ban kensting wat haba Baroh kilawan ban penyeso syaseng UDP. Susu ba med ba ulong bau smusi ban yo smo badan ki constituency beti Shipho Hajar way briu ban job election. Handai Hamairang constituency ukurmen baka bor pisakan Trikam Setia haka election kumba kaseng UDP galala ban pensange ya ka jingthia bisa jongkiwe pat ki kertong haka election jong usnam arja pra man kistong di bangale ngampoi perkat bakani ke election ke pemerintah kanong ke election ke pair na ki likely election ki bale ngau ni kini kaban kong kinong ye kersan ya ke parti na do mensua betul kilai sim ya ke kam kum ke kam la jong kilai sim ya ke kam kum ke kam ke ba khmat ke ba kini ban shwai kiwi kam kum no ban pen ki kumno banyawer, kumno banyaslok, kumno ban yo sibur ki parlok berkesan di UDP. Bagi sok jong kata kiri minta kasih bagi yo ban periang depi Baroh di bawah temai. Hakan ni kapol ngaku ban pelpau ke sungu ke bakrau ha depi Baroh ki parlok ki bom tu yo berkesan. Yang ban jaka UDP Hamairang konstitusi nado arja pra doni we arte nalat kula dono arja pra le do arja kalai arja katra mo la komunikasi suwe ta wa pai dia compare kendai de lembah ke jing twistom do ki parlo ki baladara ke parti bapi Baroh ngayo ban pediang burong mentasi parti bagi bon napi majoriti nak kita mga pediang mentasi kiri ikut sama. Ini kalau kadang kepapenpau, ya kepapela kebanjia mentah hakan ni ke election itu. Nak kalian cuma ngapa jualah? Ibu artli meeting ngelak ke bajulet untuk form bersua. Mentala ni Januari kan artri
kalai tarik mentasi nak kembali olah bangki nei ayu I serum seneng kat bangayai kat bangayo snow ki parlok lobon kilawan ni kaban pinyes snow satu parti bal habakiwan man pinyes snow mnei bali aib sagi mnei bali pinbe ki mnei bali ban kro da kongpong ban tok ban sukor ki ilai ban kren halok kanori But they get interest of but the egg of a Congo EP, the Lomban joins the party to be. Now the Priam Buram, but not a Sungo, who will she won't air, Yagan one join Jopi. But a community, but a G1 join Jopi. Hakane Kakanti, come de Bankut, Tanganta. Nindam Batang, Nado Tangsi. Nan Jin the Smosi Adotata, Ladang your so kumore. Ba ong tu ba den bo pendeng stol tu sni tu la pet non suwa UDP mo dan bita mo den yang sosi la kalong ta ne yang scam tapi Baroh balawan mentang si tidak kan scam yang orang nopi reslok bal ngara shua katu kan ipon ba pinyadon shua para samla ban pen scam ban banyak soto jumur apre jompi kawai ke mga kuwa banong banado mentakan sipi Baroh ki balawan join tidak ada gid kot ki pura jong ke UDP balam ne banong ne bulang thamai ne warim ne original ne duplicate ne umar China ne umar Bangladesh Baroh ngilai long kejo hak UDP Baroh nilai long kejo nado mentangsi. Ia terai gumis para. Ia terai haka jo katong. Naga bentaka parti haka dengan election. Ngamtir kaya kejeng plan kejong ke Yudwi. Naka Mayrang Circle. Nrei nganung batai ruem naka nijungan. Dan haka jeng start jong pikung kikun semua. Kani kaya imsaong. Dalaki ikun samla kan ni perbaik. Nrei ikut sama dan orang pi ni kapol kali kapol kau pi pinum mobil ke tinggal samla jopi lada pi penon kamhok ia ke tinggal samla jopi lada pi mi penon kamhok ketate pinlengo bat pin babi ia ke tinggal samla jopi nak kata daang soong bahakan ni election ke pemerintah Higi ko sabla ng community. Nganong tuklar naglanjunga. Lada kidon jimot ka no jipan jimot man advice ki nakloy. Ndengan api kung kikon samla. Kay ka banta ka mapipisude banle na ka banta hot ka parti banta ndey dadin election. Kay ka banta ka mapipinos niya. Siya ka imlang salang macam konsumsi. Ini sebelum yang jilang lah politik kepuan. Lau boleh ubu baik politik kiki Baroh. Kalau kita kisin di bawah mentah, bah ninyok yang kita jinjam benar-benar. Wad akan ke Itynnad, ke Nongthep, ke Ngut. Yang dalam diperlak mentang, mengenai kenduk beri presiden sekretari jauh kiwi political party di belau kedua yang mentang. Bagi bila join mentang sini ke UDP. Ndan beresuk lagi bagi parti UDP kalau ada nak khamat do atau tambun. Ngaku apa nak umum ni? One leg solution. One leg simba ladam trairu long ni. Menen mi do orang orang perlu. Mentang kabut apa Mayrang kat poisau bui Hajar praspa ndrepu pralam kelas. Kata kabut. Ngaung berbual adalah Baroh asal bui Hajar ninya kurlut mentang sini. Katno kan long Itynnad kalau yo berkaimu. Wat kapam lalong tambah ninya persan. Katong. Kabamot nimdei ban song thai. Nimdei ban song alia. Ban nimdei ban susno sok. Namar layawan lut, lay join lut, lay kesan lut Election hado kasni ban tebot, tenma. Hado kasni tebot. Sa song thai
sawaji ajrong kesintape kalbam perpoi sawaji nakalan jongate ngam syong kata nakwa banang ipini porba nakaliang jong kapati ngiron kajing angno aka state level bagi di Lada kalong kabala bagi nyo life host ito lang haka jo kapo ang ako apan kentuipi bayi kini Baroh kasi laban penulong tang Lada pinyarap yang mga nawang pinyarap yang pinbeteng yang ka jink ya try jo pi hado kesintapon dan semua kijing percaya dibagi pisah manuan dah kepisah. Kisewan lese. Yo kilewan Nongthep. Banterwa bantir pisah ya kinungi lama gilidar bagi kun samla. Nongthep pi kun samla pi menjuri kata ane omnon. Lada po mayrang niya sedang dah kepisah. Seno ka jadi jungi, seno ka sedang kata jungi, seno ka dong kata, seno ka konsusi dengan kerpoi. Ni nah manusia ban inhaban pentikina bang nimdei ban aila ya ki bol bisa ken mau arjar pra ni collection bor jong bisa ndrei ni la ban bisa ni continue in beteng ya ka ne ke jo ke jinge kun jongi bang nimdei ban sha ya bol bisa bang jong mentala la kenya konsusi brokowe kadon kamat yo lain sangut tayo tak kasang jala jo. Ha? Dili. Kasang jala jo. Na so si mahabang ya so baginom konsusi dio. Ya ay push po jala wo ipo. Dan skill dos hindi na. Tayo ang ni gestang tip. Chete nya rejeng ni brio haka polisi. Baroh sansnem dan development. Baroh sansnem dan UM haka konsusi. Manu dono. Pai ba kisno yo nong ang kapol batebo pio nong tang santayo mawa ne agi santali gisnem pidono but him ya don hok ban tuklar lane ban complete ya kinom ni pacho ngai baka bisa kanum te kam apo mai na susi bang ngai no baka ne kanum te kam ang state jumni Ifigo kon samla pas kami la kejong kodong pas kami la kejong kaburom kejong pi yo itu kana ubrio mo no bona sa ha bona ai mano to population ai sana jalo la ai ara jalo la ya bakti ai se jalo la bat ya kaburom kejong bat ya ka nongrim la jong kum di kon samla Ikai mapi hayeng sem hasnawa ta bangin kang dam ya ka bo jong pisa habok konsusi itu bangin skem ba kajin itu istam jong pi kanwan rayus so jong kajin jong bodo buram ba hagane kenti metanganya tu ipi seksi kai ko community jong akalo nakwa ba yi ba ka way ka snong hagane kenti ko pamanta ni de banjong ki snong ki bang niram jan Baroh ini ke election ki baldap ni syatang sanpo arpo laipo sispa aspa ngai mentangin jong jan Baroh ki snong hak konsusi kamnon dal chok awe ang scam ba nin nang saram dan raya kata lam tulong tang Lada ni Baroh ni awan banyak tenaga